Matthew chapter 1, verse 20 to 21. But while he talked on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Praise God. So, iti Diyos insagot na, iti anak na ani Apo Jesus, nga mangingkat iti basol, iti intiro nga lubong, tapno magunod tayo, iti panakay sa lakat. So, di pa ginadalan tayo tata, ket may papan, iti sagot. Kaabuan ka nagiti Kristiyano, kanagiti nga banawen, kat ramrambangan da, iti kadatawen, da iti mapunto nga Christmas. Ngam no saan ka nga ganad, agbanag na nakafocus ka kanagiti Christmas tree, kin kanagiti Christmas lights. Kat awan iti dagas na nagita ka Christmas tree, kin kanagiti ka Christmas lights. Ngam no saan ka nga ganad, agbanag na nakafocus ka kanagiti exchange gate. Kat awan iti dagas na nagita, ngam no saan ka nga ganad, agbanag na naka-focus ka inabangunang at tradisyon. Ang masapol nga ti kada Christmas agisagana kayo. Masapol nga akikita kayo mga pamilya, tapno agrambak kayo, agragsak kayo, agiinayat kayo. Amin na kita, ket nag-iimbak, nagmamayat. Pagayatan ni Apo Diyos. Kaya ti Diyos nakikitahin natin magina niya. Ngam saan ka nga agandan, agbanag, asaan mo amarik na, iti pudpudno ang ayat nga sa uwan iti Christmas. Nga basta tinag-imbag na dama nga ipakaamok nga parakin ka. Siputan nito, nga no inawat mo ni Kristo Jesus kas manubot kin mangisalakan, maadaan ka ti panagrik na nga Christmas iti amin nga aldaw iti biyag mo, gamutan ni Kristo Jesus kaya nagtaon di taon mo. Amen. So kapag nakadependar ka kini Kristo, inawat mo ni Kristo, babagan iti panangaklon mo, kinwara nga presyanan dyan, dalpasan nga naramidan na, patpadayawan mo iti Diyos, kagaplapusanan na parabor na, dyan, intag na kinka, na sagot iti kinalintag, so nagbalin ka, nalintag, saan nga gapukin ka, no di ka kini Kristo, ngayon sagot iti Diyos. So insagot iti Diyos ni Kristo nga nalintag, tapno magunpod tayo iti kinalintag, tapno agbalin tayo nga makain-ayaw iti imatang iti Diyos. Kaya't gaputay narami ko nito, maadaan ka iti panagrig na Christmas iti amin nga aldaw iti biyag mo, gaputan ni Kristo Jesus, kaya't nagtaan di taonin mo. Praise God. So mabalinang iti agrampo iti amin nga aldaw, gaputan ni Kristo Jesus, kaya't nagtaan di taonin mo. Yung kaagwan ka rin iti Kristiyano, kaya't saan na nakayat nga Christmas iti amin nga aldaw? Ti kaya't hadadawan. Nga minsan da kaya nga maawan di excitement iti kada Christmas. Nga iti kinapudluna ket nabalod da iti makuna nga iti dayta nga tradisyon. Among iti rason no apay asaan nga naisurat iti umisukin eksakto nga nakayanakan ni Apo Jesus. Nga minsan nga kaya iti Dios nga isu dayta ti pagdidibatian tayo. Mudigat ang grambak tayo may aldaw. Kaputa ti Dios intad na kada tayo iti regalo na kada tayo ni Apo Jesus. Nga isu imangisalakan kada tayo amin. Praise God. So nga inandaw, itinuras, minuto, segundo, mabalinam kita grambak nga kanayon. Mangpadayaw kini Apo Diyos, kaputay ni kanaka iti sagot. Nga isu ni Kristo nga nang tagking ka, taglaplapusanan ng parabo, nang tagking ka ti mapunang sagot iti kinalintag. Kat nagbalin tayo kinalintag, iti matang ni Apo Diyos, kapu iti sagot ni Kristo. Kaputi sagot iti Diyos nga iso ni Kristo ay dawat tayo. Nga iso tinangtag kada tayo ti panakapakawan. So napakawan iti baso tayo kaputi sagot iti Diyos. Intag na ti anak na. Nga ti siya sinuman nga mang-awat, mga punon, mga presya. Magunpod na ni Kristo. At talinood ni Kristo kintuan. Nga una na Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, iti Diyos intag na, iti anak na, nga nang bindisyon ka na tayo. Iti amin, nakita tin espiritual nga bindisyon. Amin nga, bindisyon nga aday dyan langit. Kat adda da amin kini Kristo. So, intiro nga bindisyon nga nailangit, at amin nga bindisyon nga na espiritual nga aday dyan langit, kuna na adda amin kini Kristo.
Kristo. Kahit na masakuan na amin na espiritu na bendisyon ket adda ken ka. So ti Dios intud na iti sabot na nga isu ni Kristo Jesus nga manghagas kada tayo. Ken kanayon nga mangisamad iti panakaagas iti biag tayo. Ken isu na intud iti Dios iti anak na regalo na kada tayo nga mangwaya-waya kada tayo manipod iti panakabalot iti baso. Aulo na tayo manipod iti lutot iti baso. So kapag agad ni Kristo kita saan nga dyan kaya titilasan mo iti masurot. Doon ka, dyan kaya itinagtaangkin ka nga iso ni Kristo. Nga mamangtangkin ka iti nabigsaw. Tapno magalinang iti makaaon. Manipon iti na itangamot iti baso. Kat saan mo nga karamihan iti baso. Kapag agdakin ka ni Kristo. Kat ti Diyos, intag na iti anak na. Nga mangbindisyon na alkanayan kin ka. Kaya kastaman ko na na. Nga intag na iti anak na. Tapos isabot na iti amin na kasapulang na may paay iti biyak. So, nyaman iti kasapulang na may paay iti biyak. Insabot amin ni Kristo rita. So, amin nga nagunpod mo, kakayat mo iti biyak mo, nagunpod mo rita. Gapot na nagkamatanag ka iti Diyos. Gapot na nagdependar ka iti Diyos. Kaya naadaw tayo na iti Diyos. Inkabil na titarigagay iti puso tayo. Kaya gapot na nagpanuray tayo, kinkuha na nagpaidalan tayo, kinkuha na diya tarigagay na inkabil iti Diyos iti puso tayo. Kaya iso na ito ti may parangarang iti masakbayan iti biyan tayo. So adda ti tarigagay na inkabil iti Diyos iti puso tayo. Kaya magragpo tayo iti kinaimbag ni Apo Diyos. Diya tarigagay na nag-imbag na inkabil iti Diyos iti puso tayo. Iso ti may parangarang iti biyan tayo. Kaya adda iti nag-imbag nga plano iti Diyos iti tunggal may sa kada tayo. Ket dayta gapu iti sabot nga anak na nga isu nga idawat tayo nga isu tinangtad ka na tayo ti panakabalin nga mangaramid ka iti amin nga nag-iimbag nga pagayatan ni Apo Diyos iti biag tayo. Amen? Amoy ti rason no apay nga ramramdaman dagiti kabuan ng Kristiyano ti Christmas ket gapu tanabatod da iti lintag. So tilintag ket na itag nga saan tayo nga maiwasan alabsingan. Uray ni kagumaan nga surutan ti 50 nga aldaw kuno may sa katawan nga migyapag direkma dumteng iti kanito ang malabsin mo. Ket iti katulagan ano labsinam iti lintag ti supapak ti basol ket patay. Nga isu iti agnanayon nga apoy pasakan nga maagdag ket awan ti siya sinuman nga makalukat. Ket awan iti makabalig nga makalukat iti dayta nga agnanayon nga apoy. Dayta ti kapuno apay iti Dios ket naglasag tapno paboran na tayo. Tapno isagot na iti anak mo na katatayo. Nati siya sino man nga mamati. Ket magulod na iti biag nagnanayon ket mabalinan na ti agrag kumakan kanayon iti biag. Basahin tayo kapusat. Iti libro ti 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed in the word, received into glory. So God was manifest in the flesh. Iti Diyos nga nang parasway iti so amin nga adda. Iti Diyos nga nang itad iti angas mo. Iti Diyos nga nang damilikan ka manipod iti tapok yung puyot mo iti agong mo iti angas iti biyag at nagbalin ka nga kararwa si biyag. Dahil ka Diyos kat Espiritu. Ngayon, gapot kayat na nga may salakan amin nga tao naglasag. So haan ko mga iso dahil iti pagdidibatihan tayo. Kuna nang without controversy. Dakal iti palimod ti kina Diyos. Dahil ito'y nga Diyos. At naglasag. So iti naglasag. Kini Kristo. Ti Diyos adda. Kini Kristo. Kat ti Kristo. Kini ti Diyos. Kat may maysa. So ni Apo Jesus. Kini ti Diyos. Kat may maysa. Kat naglasag. Tapno maadaan iti dara. Nga may marupok iti cross ti Kalbaryo. Nga manugas ti amin nga basol tayo. Kat insabot iti Diyos. Dahil taga tayo. Kat ilang maraminan tayo. Kat awatan tayo. Awatan tayo na tinasabot iti Diyos. Amen? Amen. So, ti Diyos naglasag. Gamin, dahil itilintag na naitag ka na tayo. Nga isurat iti Biblia, naging mapulang ang lintag. Saan tayo nga maiwasan nga labsingan? Uray nung ikagumawa, surutan ti manual daw, nga may dapat darikmak, dumtang iti kanito nga malabsingo. Kat iti mapulang at apulagan, ang labsingan iti lintag, iti supapak ti basol kat patay. Kaya iso iti agnanayon nga apoy nga saan nga malagdag. Kat awan ti makabaling nga makalukot sa kineta. Dahil pati nga puno apay nga ti Diyos kat naglasag, tapno paboran na tayo. Tapno auna na tayo manipod iti lutlot iti basol. Tapno auna na tayo manipod iti inferno. So God presented to us a gift. Ngam, dayta na sagot.
Ingana saan mo mainawat, ket saan mo magbalin nga upuan. Even though it's available, if you don't take it, it's not yours. Basahin tayo po sa libro ni Romans, chapter 6. Romans chapter 6, verse 23 po na. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, isupapat, wanugun-guna itibasod, kat patay. Ngam itisagot iti Diyos, kat biyag lang nanayon, babaan ken Kristo Jesus, nga apo tayo. So, isagot iti Diyos, kat biyag lang nanayon, kat magunod mo na ita, babaan ken Kristo Jesus, nga apo tayo. So, tilintag, kat matapunan ng itibasod. Kat daytoy nga baso, ikabil na kam, iti kasasaan, at igungunang kat patay. Ngam iti sagot iti Diyos, kat ikabil na kat ikalakuan at kasasaan, at igungunang kat biyag na nanayon, babaan ken Kristo Jesus, nga apo tayo. Kat magunod tayo nita, babaan ipanangawat tayo kini Kristo. Panangapresya tayo, panagdipendar tayo, kakanganayon kini Kristo, panagpadayaw tayo mga kanayon, iti kiniimbag ni Apo Diyos, panagrapo tayo mga kanayon, iti kiniimbag ni Apo Diyos, di ta nga maimula, diti panunod tayo. Iti regalo ti Diyos, na nagpas tayo ng inawa, nagbalit tayo na kinalindog iti Diyos, nagbalit tayo na nasantuan, imatang iti Diyos, kaputay tawat tayo, dahil ito'y nga regalo iti Diyos, nga iso na Apo tayo, nga Jesus. Amen? Basahin tayo sa libro iti Romans chapter 7, verse 8. Guna na, ija maudi nga pasat. For without the law, sin is death. So, naawan itilintag, tibason ket na ka. Naawan itilintag, awan mat itibason. So, naawan itilintag, awan mat itigundaway, itibason. Mabalin na ka, ipagarot mo, ket kanayon nga ni Satanas, ket sulisugan na nakagararamit, tibason. Ngayon saan nga isuletal, ti main suspect. Nga agad-aramit ka, di pa po ng alasan. Amoy yung prime suspect na apay nga titao po tagbasbason, gaputa na balog, hindi mapunang nalintag. Nabalog ka na hindi mapunang nalintag. Gaputa una na, for without the law, sin is death. So awan iti baso. Awan mat, awan iti mapunang nalintag. Awan mat, iti gundaway, iti baso. Dahil iti kapuno apay nga ni Satanas ka ikagumaan na. Ikagumaan ni Satanas ka mga lukoy kinka nga mga salimat-mat itilintag. Dahil tati kaya ni Satanas. Gawin na naglawa. For without the law, sin is death. So ikagumaan ni Satanas ka mga lukoy kinka. Sige, salimat-matam, dahil natin lintag. Salimat-matam, dahil 613 na lintag. Salimat-matam, dahil ito nga lintag. Kaya salimat-matam, dahil ito nga lintag. Kuna na, agbanag, amanagbasol ka. Because without the law, sin is death. Without the law, sin has no opportunity in your life. Basahin niyo po. Ijelib ko iti 1 Corinthians chapter 15, verse 56. Una na dito. The strength of sin is the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. The strength of sin is the law. Simulan niyo. Iti magpapigsa, iti baso, kat isong itilintag. So, naawan itilintag, awan ti magpapigsa, iti baso. Ngayon, naagkay tilintag, at nusurutang tilintag, iti baso mo at mapapigsa. So, kastamot, nga ti magpapigsa, iti kinasanto. Magpapigsa, iti kinalintag, kat isong, iti mapunang maparabot iti Diyos. Isong iti sabot iti Diyos. So kasasawag na kayo, may papan iti panang bunbud, iti sabot. Ngayon na ita kasabot. Kaya ipas pasimudaag na, asaan mo ang magunbud, gapo, iti mapunang naramihan. Saan mo ang magunbud, gapo tayo trabaho. Wala saan mo ang magunbud, gapo, ta may karika. Namin, nung magunbud mo, dahil ta asabot iti Diyos, gapo ta may karika, saan yung nasabot, nung di katulong ko na. Tapos pangaligan ikan ka, iti 1,000. Inawat mo rin ang 1,000. Kung may kapayagan, trabaho ka niya. Imbis na sagot ko king ka, saan na nagbaling na sagot, no di ka nagbalinan, gawin ko na. Ti Diyos iyaw awat na tingkay ti sagot. Ti kaya ti Diyos kat awatan laan. So na ito yung nasabot, iti paspasimudaan na, saan mo nga magungun, kapo
agbalin ka nga nalintag. Kat inawat mo na ito nga sagot iti kinalintag. Di tamutan nga agbalin ka nga makay-ayo iti matang niya ako Diyos. Basahin tayo mga kapsa. Romans chapter 5 verse 17. For if by one man's offense death reigned by one, that's Adam, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. So gapot pa naglabsing ni Adan, nagari iti papatay. Kastaman, nagagiti, imawat iti aglaplapusanan a parabor, ken iti sabot iti kinalintag, nagari kadakwada iti gab, babaan ken Kristo Jesus nga apo tayo. So dagiti imawat iti aglaplapusanan, abundance of grace, aglaplapusanan a parabor, ken iti sabot iti kinalintag, nagari kadakwada iti gab, babaan ken Kristo Jesus. So kaya iti Diyos ka na tayo, nga ipasimudaan, na awatan tayo, dahil ito yung nasagot, iti mauna na kinalintag. So ti Diyos, intag na kinka, iti sagot, iti kinalintag. Saan nga gapo, iti naramidan, kaya saan nga gapo, tamay karika, nudigat intag na libre, awan bayad na. So tila nga ramidan, awatan dahil libre, na sagot, iti Diyos. Awatan dahil ta, na nag-imba o naglaklapusanan na parabog iti Diyos kita. Kat umanayan na ita. Kat ingana nga saan mo nga inawat. Dahil ito'y alibre asagot iti Diyos. Saan ka magbalin nga makay-ayon iti matang ni Apo Diyos. Amen. So kailangan mo agas, nagbalin ka nga makay-ayon iti matang ni Apo Diyos. Kat awatan dahil libre na sagot iti Diyos. Saan nga gumguna? No di kat sagot. Awatan na ang libre. Kaya iti Diyos na awatan na. Saan nga gaputa makigimgim mo iti manumatawan kat ko ng nagunod mo iti kasabot iti Diyos. Saan nga agbalin nga sabot mo gaputi na aramina. Hindi ka awatan. Saan nga gaputi nagadungan na yung bagay na aramin mo iti padang matao. Wala saan nga gaputa nagsimpat ka kat ko ng nagunod mo iti kasabot iti Diyos. Saan nga sabot mo kasta iti pagarok mo. Hindi ka agbalin ng nagunguna. Dahil dapat sabot. So yung unang aramidan mo kaya kung agbalin ang nalintag iti matang iti Diyos. Awatan mo muna dahil tinggal sagot. Kat ditapot tayo mga balin ang marami na nito ibang. Saan ko ako na ni? Ikikadamahin sa mga lisensya, may nagbaso. Hamag-gamag ako ka nagiti na aramidan mi. Hamag-gamag ka nagiti kinaimbag. Hamag-gamag ako ka nagiti panagigimgimo mi. Di orahan kami gamag makigimgimongan. Hamag-gamag ako ka nagiti panagigimgimo mi. Tiga po ang magbungkod pinating sagot. Saan? Di kaya, iti Diyos. Awatan mo muna dahil tinggal sagot. Na iso timang tugking ka, di pa nakabalin, nga kanayon nga makikimon. Awatan na ito yung asagot iti Diyos, kaya iso timang tugking ka, saan ka nga balot iti baso. Kapot ang agdaking ka ni Kristo, saan nun nga kaya't naramidan iti baso. Madimon na talaga nga kaya't naramidan na iti baso, kapot ang agdaking ka ni Kristo. Kahit ni Kristo, saan na kaya't iti baso. So, kapot ang agdaking ka, kaya tariga ka ingkabin ni Apo Diyos, ingkagapot iti Kristo. Kaditan na kayang-kayang nga aramidan ng dagiti naghimbang. Kaya-kaya mo na tumulong iti padang matao, gamo na inaksiptar mo ni Kristo iti biyan mo. So iti lang aramidan, kaya awatan ni Kristo Jesus. Awatan, dahil ito yung nasagot iti Diyos, kaya umanayan. So saan mo rin sultuan, ikagit iti sagot. Babagan iti saan mo ang panangkawat, iti regalo na. Saan mo rin sultuan, ikagit iti regalo, na isu iti Diyos, babagan iti panakaamong, uno, pagarog mo, magunbudan rin ang masagot iti Diyos, kaputan na lintag ka, kaputan na simpat ka. Hindi ka kawatan rin ang masagot iti Diyos na libre. Libre. Katuin na, nun mo niya ako isusitigan mo, ita na kayang-kayang narabidan, naging amin na pagkayatan ni Apo Diyos itibiyang mo. Amen? Mabalin ako ng, anya ko, kasanot yan, amin ang takong magunod ko, at nagtapusanan nga parabor, kinitisabot ti kinalintag. Kung muna iti amin, imutagtikam, dahil taasabot ti kinalintag. Guna much more, they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. So dahil ito'y nasabot iti kinalintag, kat patapudan na, iti makununa nga biyag. Patapudan na, iti agnanayon nga biyag. Babaan na ita, iti panang awat tayo kini Kristo Jesus.
So tiwagas mo sa mga gumudon ni Apo Isus itibiyag mo kung unay tinamin imutat tekam daytoy as sagot iti kinalintag. Daytoy ang nagkapusanan nga marabo iti Dios ket imula dita panunot mo. Isaksik mo dita puso. Ket rogyam nga awatan ni Apo Isus babaan iti panangakulon mo kini Kristo itibiyag mo. Ket apresyanan iti Dios iti inted nga nagkapusanan nga parabon kinka. Kaya padayaw kami ni Diyos. Iti libre. Dahil libre nga sagot iti kinalintag. Dahil intend na kinka nga sagot iti kinalintag. Libre. Awan bayad na. Awatan na. Kaya marami din na ito mamadyak kiniliklara nga maagdaan ka iti panagrit na Christmas iti amin nga daw iti biyak mo. Kaya mabalinam iti agramdak mo kanitan na yun. Kaya Diyos. Kaya naklunin nyo dito ako na yung mandinan. Amen. Praise God. Tawa yan ang sa kayo at ang may isa tayo nga mangrampa mag-apresya iti naramitan iti Diyos ka tayo iti regalo na ka tayo ket kuna Apo Diyos imulat sa kapit na ito'y nga regalo imulat iti panunod ko umay man iti ka gusto umay man ti padas ti Diya ang talinagludag iti na ito'y nga kapanunutan ngayon sabot mo kanya inted mo kanya ti sabot ti kinalintag so haan nga mabalin nga ma-erase nang balinag na nalintag kaputay nawag ko iti regalo kanya ngayon so ni Kristo nagtaang ni Kristo kanya sumabalinang maramidan na iti nag-iimbag kaputay nawag ko iti sabot mo kanya sige kapsa ibgas mo balik na tagtanta nagiti kami siya glory to God hallelujah thank you Jesus hallelujah aprensyanan ni Apo Diyos tinaramidan na kita umanayan na itatapsakin kanya umanayan tak mo balinang nga sarangtan na itinadumod mga pada si tiga kaputag dating sa ni Kristo amin na kahit mo nga mabasama kitibiyang mo umanayan diya panangawat mo kini Kristo umanayan kapsa kaputag dating ka ni Kristo mabalinaw nga ramidan na iti amin na nag-iipa glory be to God hallelujah thank you Jesus thank you Yes, Lord. hallelujah Yes, Lord. Thank you. Yes, Jesus. Far away.
Dia manak teklap lapusanan niya parabor mo kanya. Agyaman ang tinted mo, asagod ti kinalintig kanya. Dia manak tintin sagot tintin Apesyaron kay direkta. Appreciate ka hindi Padayawan ka. Padayawan ka.